seng kana ya council grant e tlile go dira jang mekgwa e tlileng go dirisiwa ke efeng gore madi a felletsa le gore a ya jalo kwa bathong ba maleba? Ke ka moo ke neng ke bua ka policy go tle go nna le policy e leng gore e teng policy eo re tla swana ke gore re bue le our creative sector or our stakeholders ba kgone go tlhaloganya gore go ya ka policy ya rona re kgona go funda motho o ntsenyana mme se se re tlo se dira re tlo go categorize ka gore di-artist ga di lekane go na le ba e leng gore ba setse ba le kwa godimo go na le ba ba mo magareng go na le ba ba ko kae ka jaanong policy tla kgona gore kgontsha gore re itse gore ga re thusa mang re mo thusa yang mme ke ka moo ke leng gape ke re batho ba rona le bone ba kgone go ithuta go itse gore di-requirements di batlagalang mo sengwe le sengwe se ba se kopang ke se fe mme gore re netefatse gore go fiwa batho ba ba maleba go tlo go nna le committee e leng gore tla be lebeletse di-grant tsa gore mongwe le mongwe o kry-ang grant ke motho o maleba ga se motho e leng gore ga a tshwana go e kry-a.